ku munsi w'ejo nibwo shampiyona y'u Rwanda Rugaju yashyizweho akadomo ikipe ya APR yari yakiriye ikipe ya Gicumbi Football Club igikombe bari baragitwaye kare ariko nyine bagombaga gusoza umunsi wa nyuma basoreje kuri style nziza kuko batsinze ikipe ya Gicumbi ibitego biri ku busa binashimangira ko Djibril Ouattara ari we rutahizamu watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda sezo ya 2025-2026 kuko ku munsi w'ejo yatsinze igitego cya 18. Yego. Yep. Ouattara tsinze igitego cyiza cy'umutwe. Igitego cya 18 kimugeza top scorer ni byiza. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga yarazamuye ingingo yumvikana avuga ati muri finale zitandukanye ziri kuba ku mugabane w'Uburayi yaba Champions League yaba ku mugabane wa Africa Champions League yacu yaba muri Confederation ati aho hose yagiye hatangwa ama penalty ku mikino y'amafinale ugasanga ikipe itwaye igikombe ariko habayeho gutera penalty muri match nyirizina cyangwa se mu mukino w'iminota 90 usanzwe atari ko hano mu Rwanda niho umuntu atsinda penalty cyangwa ikipe yabwa penalty bigahinduka ikibazo nkaho penalty atari kimwe mu bice bigize umukino cyangwa se atari kimwe mu buryo bweme bwo gutsindamo ibitego hasa navuga ati abantu bave mu kintu rero cyo kuba abamateri bagerageze kuba abanyamwuga kamanze nk'iri yaringa ko neza dufite ishusho mbi mu Rwanda muri media yo gukasa abakinnyi babanyamahanga kandi kimaze kuba Kigali cyane dukwiye kubihagarika kuko si byiza Pavel Nzira nawe yagiye abinenga cyane bitazageraho bakadushinja xenophobia cyangwa kwanga abakinnyi bahandi kimwe muri environment ziri very toxic ni ukwata ku muntu ntacyo yatakiwe ntabwo ari byiza no kurema impamvu mbi n'ubuhamya bubi ku bandi bazaza muri iyo ligue kimwe mu bintu bitumye shampiyona ya Tanzania abakinnyi b'abanyamahanga bisanzura bakayikunda nuko babasha guhabwa ikaze not only mu kuba mu gihugu gusa but also no mu buryo bwo kwakirwa nk'abanyagihugu Ouattara rero yari afite ukuri ni umukinnyi yakoze neza tumushime twubaha ubushobozi bw'abantu rege kubigira ibintu byo gukasa abantu for no reason so kuri APR gutwara igikombe byari ikintu cyiza kuri bo igikombe cya 7 kikurikiranya kije gikurikira icy'amahoro igikombe cy'amahoro batwaye mu by'ukuri navuga ngo bagikeneye cyane kugira ngo kize gusa n'ikibaha imbaraga zo kwishimira cya shampiyona kubera ko hari havuzwe ibintu byinshi igikombe cya shampiyona ni gute bakibaha babaye ba kabiri hari ikindi cyagiye muri Sudani all in all APR mu by'ukuri yari iri muri position yo kwishima 100% kuri sezo bagize mu buryo buri local ndabisubiramo mu buryo buri local kubera yuko ibyo bari bubatse mu mwaka navuga ngo imikino ijya gutangira abakinnyi bari bazanye nka ba Memeri Dao abakinnyi beza bari bagumanye kongeramo ba William Togwimeri n'abandi bakinnyi wabonaga yuko basa nabiteguye kurusha izindi kipe zo mu Rwanda nta wabura kuvuga yuko rero uhiteguye neza tsinda abandi Rayon Sport tuza akavuyo yatangiranye mu miyoborere no mu batoza igenda ihindagura so ntago byayivugiraga nta nubwo byayifashaga polisi no ngubu amakuru ansumira aravuga ko Rage yongeye gufungwa numwe mu bantu bari barayifashije mu bihe by'intangiriro so birasa naho nundi tigeze ihindura uko isanzwe yitwara bakinnyi bayo ntibigeze bajya ku murongo uko bikwiye so ikipe nziza kurusha izindi niba twagikombe cya shampiyona mu Rwanda ubwo ni APR mu makipe yo mu Rwanda ariko anabishyira no ku isoko mpuzamahanga reka mvuga aya makipe y'amanyamahanga yaje Al Hilal ndetse na El Merreikh nabwo ntiyabaye mbi kuko kuza imbere ya El Merreikh kipe muri Sudani ni ikimenyetso cyo kwereka abantu ko ataragafuka imvugo rimwe abantu bari barabikubiye hamwe mu kipe zo muri Sudani zose ziri imbere ntabwo ari zose hariyo APR yarushije hanyuma gutsindwa na Al Hilal ibanyagiye aricyo abantu benshi basa naho bafashe muri ino sezo nk'ikintu kinini cyabayemo nge simbibona nk'ikibazo gikomeye imaze igihe iri kuri rwego rwo hejuru ku mugabane wa Afurika so gusitsinda n'izindi kava mu matsinda ahubwo bakwiye kugira isomo bayigiraho bafite urugendo rwiza
imbere mu gihugu ariko ku rwego mpuzamahanga niho navuga ngo ibyo Al Hilal yakoze nabo babikora gute? Ikipe ibiyubaka APR irabifite. APR ifite ubushobozi faranga, ifite ubushobozi mu miyoborere, ikeneye ubuyobozi buri technical kandi ari bwo bw'ingenzi cyane. So ubuyobozi bw'amafaranga, ubuyobozi bwabo bwa administration isanzwe abunafite ayo mafaranga nibamenye kubyalocatinga neza mu kuzana staff nziza n'abakinnyi beza be byabasunika no ku ruhando nyafrika. So ese birahagije kwishimira ibibera mu Rwanda gusa gutwara shampiyona? CDS mu ijwi rye yabyivugiye ko kanya turaza gushyiramo interview ibikombe niyo ngo byaba bitanu byose babitwara. Ndemeranya na CDS 100%. Igikombe ntabwo ari isini abana bo mu nzu bari kuriraho ngo abantu babisangire. Ushoboye gukukumba rwose ndi kumwe na CDS 100%. Haraho mbamo nabavuga ngo bikabamarira iki? Bikabamarira ko babitwaye uwo utabitwaye kandi muhuriye muri ayo marushanwa ngo bibamarira iki ku ruhando nyafrika? Bibamarira ko basohoka we ntusohoke ngo ujyeyo. Ukavuga ngo bibafasha iki? Bibafasha ko abafana babo bishima mu Rwanda niyo babara muri Afrika, abaye babaye mu Rwanda bakabara no muri Afrika. Ukavuga ngo bibafasha iki? Bafasha ko APR imaze kugera 24 rero bakurikira igira 9 hari icyo bifasha. Cyo ntabwo wavuga ngo ntacyo bifasha. Byaba ari n'ubujiji, ni na narrative zidakwiye zo kumva ko mukeba wawe ugomba kuvuga ngo muteze imbere azasitare ariko ubizi ko icyo mwahatanaga imbere mu gihugu yagitwara. Isaha ya kabiri mu kanya tugiye Rugaju atubwira ku gutwara ibikombe by'imbere mu gihugu ku ikipe ya APR, ariko mitamubwira ni humura rwose nyiri ubwite yabyivugiye. Reka duhere kuri interview ya Afande CDS ku munsi w'ejo ikipe ya APR imaze gushyikirizwa igikombe cya shampiyona. Yaganirije itangazamakuru. Nabwira abafana ba APR n'abakunzi bayo yuko ibikombe ubu ngubu aribwo byajya kuza, abandi bihanganye cyose APR iriho izahora iharanira ibikombe kandi mu bwinshi. Igikombe kinshimisha kuko n'ibindi byose byajya bishimisha, ariko kukirata nibyo byaba bibabaje kurusha. Naho kwishima ko intego y'ikipe yacu nuko bakora ku buryo bahora bashimisha abakunzi n'ubuyobozi bwa PRFC. Reka gatatu mvuga ngo yiba byari na bitanu nabyo byakabaye tubitwara, ariko kuko ari bitatu ubwo ndashimira abasore banjye na technical bench ko bakoze ibyo basabwaga bakabidaha byose ko byakabaye. Ngo rero niba bigira bitatu tuzabijyana, niba bigira bitanu nabwo tuzabijyana. Ani makipe yihanga je nishimiye yuko president wa federation wa Ferwafa na president wa league baje kuduha igikombe babona dukwiye n'izina ry'inyito ryacyo kuko nicyo gikombe cya mbere cyangwa ko ari Champions League y'u Rwanda. Ubwo rero twe turakishimiye kiyo kiza ko ari kimigabane itandukanye, ariko ubwo ari cya Champions League yamana byaraduhaye challenge nziza kubera yuko twabonye igipimo, ariko nuba bazakomeza gukina muri federation muri Champions League yacu ubwo bakazubahiriza amategeko atugenga twese, noneho bakadupima ku munzani kubera yuko twe dufite abanyamahanga dusabwa gushyira mu kibuga n'abene gihugu dushyira mu gihugu mu kibuga. Mu gihe ikipe z'abashyitsi uko zari zifite ku rutonde nyirango Sudani bo bararekura cyane, bafite nyirango abakinnyi 50 barenga ku rutonde, bose babakinisha uko bakabaye batagendeye ku by'abanyamahanga n'abene gihugu. Ubwo rero igipimo cyagenze gutyo. Woni Afande CDS nyuma yo gushyikirizwa igikombe cya shampiyona ku munsi w'ejo yagombaga kuganiriza itangazamakuru. Iki gikombe bashyikirijwe nicyo cya mbere tugiye kugira cy'umwimerere muri shampiyona y'u Rwanda. Amakuru namenye nuko rwose noneho kitazongera guhinduka ari iki ngiki. Ni igikombe iyo urebye munsi yacyo hasi mu ndiba handitsemo BK Pro League, ubwo ngubwo nyine akazamo slogan y'umuterankunga. Ni igikombe namenye ko gipima ibiro 15. Iki gikombe Rugaju ndetse na Mugaragu bamaze kugishyikirizwa bari banateguye n'ubundi ko igikombe bari baragitwaye kera, bateguye ibirori imbere. Murabizi ko mbere y'umukino habanje kuba parade kuva Club Rafiki kugera Kigali Pere. Mbere y'umukino habaye akarasisi kakozwe n'ingabo z'igihugu, yewe umukino urangiye bajya kwakirirwa muri mese
aho bakiriwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR. hari ndetse na perezida wa Ferwafa Shema Fabrice yari yahaje, CEO wa Rwanda Premier League Jules Karangwa nawe yari ahari, ndetse n'abandi bantu batandukanye. Byari ibirori bafunguye kuko hari n'abafana benshi batandukanye b'ikipe ya APR bari babyitabiriye. Mu byo rero n'ubundi CDS yatangarije, yavuze ko ikipe ya APR mu ntego bafite harimo kugarura Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku kibuga, akagaruka kureba imikino y'umupira w'amaguru by'umwihariko ku ma clubs. Yavuze ko ubu gahunda ikipe ya APR ifite nuko muri sezitaha mu mikino yose bazakira ku kibuga abana baje bambaye imyambaro y'umweru n'umukara bari munsi y'imyaka 15 bazinjirira ubuntu. Avuga ko mu ntego bafite ari ugutwara Sekafa Kagame Cup izakinirwa hano mu Rwanda, kuko izakinirwa kuva mu kwezi kwa 7. Hanyuma kandi abakinnyi b'ikipe ya APR bashimiwe. Diaspora ya APR yo muri Leta Zunze za Amerika batoranyije abakinnyi bitwaye neza kurusha abandi. Ouattara yahawe igihembo nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, ariko mu mukinnyi w'umwaka yabaye Byiringiro Jean Gilbert Eke Kagege, niwe mukinnyi w'umwaka batowe n'abafana b'ikipe ya APR Football Club. Bakoresheje ukuri. Nanjye hariya nabonye ijana ku ijana abantu bari muri biriya birori. Nabonye banyuzwe n'umukinnyi watowe. Hanyuma kandi abakinnyi nyine nk'ibisanzwe bashyikirizwa envelope. Makuru namenye nuko hari harimo $500. Niyo muri mukinnyi yahawe. Nibyo ngibyo byasoje umugoroba w'ikipe ya APR Football Club nyuma yo kwegukana igikombe cya shampiyona. Twagiye rero uvuga kuri CDS nibyo yatangaje, nawe yongeye gushimangira avuga ko niyo byaba bikombe birenze 3 biteguye kubitwara. Ntabwo dufite kubitindaho. Yego. APR nkuko banayihaye agatazirano ka Club Giant ni Giant mu mupira w'u Rwanda. Ntacyo kubitindaho. Ibikombe byose batwaye barabikoreye, izuba riva bari beza kurusha abo bahanganye. Kandi nibyo kuvuga ngo igikombe ngo batwaye n'icy'umwanya wa 2 nabyo ntabwo ari byo. CDS abisobanuye neza. Nge nanahoranye rwose uruhande rutemeranya no kuba amakipe ahatanira ibintu bimwe agendera ku mategeko atarana. Rwose byo sinya mpinduka mu byo navuze. Ntashobora kuvuga ko Hilali yemerewe gukoresha abanyamahanga bose ishaka. Ushobora kuvuga ko Hilali yemerewe gukoresha abakinnyi 40 barenga muri shampiyona. Nurangiza ngo ubwire izindi ngo ariko wowe urakoresha abakinnyi b'abanyarwanda umubare ungana gutya, ariko abanyamahanga umubare ungana gutya bari limite. Groupe yawe ntigomba kurenza 33. So mu gihe uri kushyiraho imbogamizi sportive mazitanya avantage ugereranyije n'uwo duhanganye, ubwo nyine wamushyize muri avantage kundusha. So ubwo ntago turi guhatanira ikintu kimwe. So ari no mpamvu nyine igikombe cyayo cyagombaga nyine guhabwa izina ryo kuba ari honorary trophy. Ni igikombe cyo kubashimira kuko batagendeye ku mategeko n'amabwiriza asa n'ay'abandi. Rwose CDS rero konsani niyo kandi ifite ukuri n'ikibikwereka. Nabaza akabazo kagufi. Yego. Ese ko zibizambera abantu bakavuga ngo igikombe cyazo ngo ni cyahatari, zibaye izanyuma zamanuka mu cyiciro cya 2? Oye, ntabwo zamanuka. None se ikipe itamanuka ubwo uri gukina mu cyiciro cya mbere gute? Ibintu uri kuvuga simvuze ngo ntizihakina. Ndavuga yuko zihakina amategeko aratandukanye, zifite amategeko atandukanye n'ay'abandi. Niba itamanuka mu cyiciro cya 2, in other words, reka tuvuge iyibi ya 18 yo scenario tuyivuge. Iyibi ya 18 n'ubundi iya 17 mu Rwanda, iyi bari Rutsiro ya 16 mu Rwanda, iya bari Muhanga, nizo zari kumanuka. Bivuga ko iyo ya nyuma muri Sudan ntiyari kumanuka kuko nta kipe muri Sudan bujye mu cyiciro cya 2 ngo hazamuke mu Rwanda be menshi, kuko aba nabashyitsi. So hari uko ufata abashitsi neza ukabyakira neza politically, ukabakira neza mu kubahereza umutekano w'amacumbi ibyo badafite, kandi ukajyana muri umbrella yuko turi abanyafrika turi ku mugabane ugira ibibazo. Ibi ngibi biri kuba ku Banyasudan byigeze kuba ku Banyarwanda. Abanyarwanda bagize amateka nabo, aho twisanze ari Abanyarwanda babaye impunzi kubera amateka y'igihugu cyacu. Si ikosa ryabo rero kuba ari baragize ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cyabo. Nta nubwo bakwiye gufatwa nabi kuko ngo ari abanyamahanga. Ibyo byaba ari ukwirengagiza ko n'Abanyarwanda igihe bari impunzi ahandi hantu nabo bari bakeneye iyo treatment iri fair
aho mu gihugu bari barimo. Ariko kandi iyo tugiye mu mategeko y'umupira nanone ntiwavuga ngo reka mumushyitsi avantage ziruta umwana wo mu rugo, ngo umwana wo mu rugo ari ubibabariramo kugira ngo mfate umushyitsi neza cyane, no. Ariko kandi ntiwavuga ngo simubuza kugendera ku mategeko amwe avantage nanone. Icyo utabaha ni igikombe. Urugero ruri simple, wowe nturi bababwira ngo kinisha abanyarwanda kuko ntago bakinisha abanyarwanda kuko ntacyo bibafasha. Mbese nta banyamahanga nyine. Ni kipe muri Sudan yibere muri Champions League, ni kipe muri Sudan yirwana no kugira ngo abakinnyi bayo b'abanyamahanga izabakoresha muri Champions League. Kwibwa ngo gira abanyarwanda mu by'ukuri shobora no kuzasura muri Sudan nibigenda neza, ntacyo bifasha, nta naho yanabakura, nta nicyo binakumariye. So yibwira ngo icyo ngwa ni competition, ngwino ukine ariko nta gikombe uzatwara. Icya kabiri, nta muntu waba champion w'ibihugu bibiri muri sezimwe. None se Al Hilal niba champion wa Sudan, izitwa champion wa Sudan inabe champion w'u Rwanda mu mwaka umwe w'imikino. It doesn't make sense. So apero kuri kwayo kurumvikana 1500 kuri. Ruga uzigiye ahantu mbona habereye ikibazo se. Ibyo rero nje ibintu CDS yavuze ku munsi w'ejo ndemeranya nawe, cyaretse ikintu kimwe ikintu atagezeho wenda batamubajije. APR still ifite umwenda unakomeye wo gukora ibyo iyi kipe muri bare yakoze. Prove abantu kukomeye ku mugabane wa Afrika. Aho utarahagera. And you can do it better. Genda cyapfa nabo bayobozi ba. Aho utarahagera. Naho bajya bandakara yongezaho. Yo mpageze bararakara ariko sinareka kuhava. Mbere yo kuhajya ijambo ndari gusubiza. Tukiri hariya wavugaga bimwe mu bintu nyine by'aya ma equipe. Nje mbona harabaye ikintu cyo guhangana no guheza inguni ku ruhande rwa Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League. Nari nabyo byanatumye hasohoka amatangazo menshi ya confusinze abantu, akanateza umwiryane hagati y'abafana. Umufana ni ikintu cyoroshye, abafana bari bicaye babizi ko hazatangwa ibikombe bibiri kuko nundi bari barabyanansinze mbere ko ama equipe tuyakira. Byari byoroshye ko rwose uvuga uti ikipe ya APR nuko nundi iki gikombe yashyikirijwe sicyo kigomba guhabwa ikipe ya Al Hilal. Ukavuga iti APR yatwaye igikombe cya champion y'u Rwanda, pana kujya kwita amazina abiri ngo National League, ngabandi ngo batwaye ngo champion y'igihugu, bakabahereza igikombe cya champion nkuko bagihataniye. Ikipe ya Al Hilal nkuko basohoye itangazo mbere ko ijya guhabwa igikombe cyayo, bakavuga ko ishimiwe nkuko byabyise ko ari honorary imbere yose, babashimiye ko baparticipiye muri champion. Ubundi ikintu cyateje confusion n'umwiryane muri championnat no munsi Ferwafa na Rwanda Premier League buri umwe afunga inguniye, ubundi hagatangira gusohoka amatangazo ya buri segonda naho ubundi ibintu muvuga totally ibintu byose wenda twijya muri Champions League kuko ibi byo kuvuga ngo APR igura abakinnyi beza mugarago wenda araduha poste 2-3 bagura twigera muri Champions League ndetse tunabitindaho. Icyafyorinze ibintu byose ni ijambo ryavuzwe na Fabrice, atanga opinion nka president wa federation, kandi ntabwo umuyobozi atanga opinion ye. Umuyobozi agendera kubirira mu nyandiko. Ntabwo umuyobozi avuga ngo njye uko mbibona, ntagibaho. Ubu ntago deje wacu barore avuga ngo njye uko mbibona muri RB ngo bivugire kuri mikoro zandi ngo njye uko mbibona ngo twagakoyeho urubuga rw'imikino. Ubwo ni mwe mwamaze kubisinya ko mwarukuye, ubitange nk'itegeko ntubivuge ngo njye uko mbibona. Ntanze urugero wenda ku muyobozi wacu kugira ngo simvuga umuyobozi w'ahandi wenda nuko nzi ko deje wacu ntacyo bimutwaye. So umuyobozi ntago avuga ngo njye uko mbibona. Ibyo bivugirwa mu nama mugiye gufatiramo decisive. Ariko usotse kuri mikoro z'abanyamakuru bavuga ngo twafashe umwanzuro ko bizagenda ukunuko si byose. Ivuze rero ngo njye uko mbibona ngo ariko kandi ngo wenda ngo abandi babibonye ukundi bande kandi uri umuyobozi, kandi ari we muyobozi ngo bibonwe ukundi bandi babibona ukundi kandi ari we muyobozi. So ariko nabyo biri manageable, ni umuntu nakosa yakwibeshya mu mvugo, yakoresha rangaje itariyo, nanjye nakoresha itariyo, anyone can do that. Ni n'ibintu wenda byari bitubayeho ubwa mbere, probably abantu no kumenya uko babijera byarabagoye. Ntabwo twavuga ko ari igitangaza, icy'ingenzi nuko bashobora kubyumva no kubisobanura no gushaka kubyumva. Buriya hari n'abantu baba badashaka kubyumva. Buriya nk'umufana uhagaze mu gice cy'amarangamutima udashaka kumva ko nyine igikombe APR yatwaye ari igikombe cya champion, ntago wahamukura. So umurekera aho ngaho. Icyo dufasha nka media no kumvisha abantu esida yabaye uko yari gukemuka, no tukana fair tukajya mu ruhande rw'ukuri rw'icyagombaga gukorwa, tugafasha abantu kumva ibintu. So ushaka kubyumva ko yagitwaye ari igikombe cy'ukuri ni byiza, uwumva yuko itatwaye igikombe cy'ukuri ntago bikora uko bacyanditse ko ari cya 24. So ni bya bindi bavuga ngo tembeya na Yesu, ubwo arakomeza ajyane nyine n'agakiza yishyizemo cyuko ngewe ndumva APR taratwaye champion. Again
ntabwo bibihindura, ariko fomi uko mbyemera ni igikombe bakoreye batwaye bakwiye no kwishimira 100% kuko ntibahatanye mu buryo busa n'ubw'amakipe muri Sudan. Hari abavuga ngo ko yabateye bine nyine, ariko niyo muri Sudan again championnat yitwa y'u Rwanda si yo muri Sudan, niyo yabatera 9 niyo muri Sudan. Ntabwo turi kuvuga Champions League, ntabwo bari gukina ku mugabane wa Afrika, bari gukina mu Rwanda, niyo yabatera 15 niyo muri Sudan. Nta gihinduka ko ari equipe muri Sudan. Nakubwiye ngo umbrella politique uko twatreatinga neza abo bantu kose nta gihindura ko ari zo muri Sudan. Igihe kizagera umutekano uzagaruka zizasubira muri Sudan. Ntabwo zizagenda zifite ibikombe byitwa bya championnat y'u Rwanda kandi ari zo muri Sudan. Ibyo nta nubwo bisaba ubwenge, sibyo? Rigoga ni umunyarwandakazi, sibyo? Ashobora gutemberera muri Amerika, ariko nagagera muri Amerika ngavuga ngo hehehe ngo mageze mugiye gutora president ngo nanjye ndatora. Ceceka, uzajya gutora mu Rwanda ni mujya gutora 2020 na kangahe? Ntabwo ufite uburenganzira butora muri Amerika. Wahawe visa waje kudusura dusure taha. Kandi n'uburi muri Amerika baraguha umutekano, baraguha uryama, baraguha ibiryo, amafaranga y'amadolari urakoresha nk'abandi, ariko hari rights udafite kuko ntabwo uri umunyamerika, like it or not. So ikipe nizo muri Sudan ntabwo zitwara champion y'u Rwanda kuko n'abashyitsi, they call them visitors clubs, zaje ku mpamvu za security concerns. Treat them politically muri umbrella y'ubuvandimwe bw'abanyafrika neza kandi cyane, babona ibibuga, bahabwa umutekano, babone sekirite, bitabweho, federasiyo babe hafi aho bakeneye rwose, ambulance zize neza cyane. Ariko ni ikipe zo muri Sudan. So you can't be named champion of Rwanda uri umunyasudan, ntibibaho, ntibishoboka. Ni ntiwashikira igikombe igikombe cya APR kirera rwose ni cyayo ni kishimi. Mugara nko mu minota 2 ikipe ya APR ubu nyine n'ubundi nizahagararira u Rwanda muri Cup Champions League, tuzafata n'umwanya n'ejo bizaganirwaho. Ndagira ngo twinjire muri Champions League yasozwaga muri weekend, ariko nibura hari uburyo Rugaju yaravuze ati ikeneye kwiyubaka bigisumbuyeho. Nihe hantu iza ku renforcer mbere yuko isohokera u Rwanda? Ngira ngo kuri topic twatangiyeho nakubwiye ko ikipe uko nubwo yitwara Tigers yatwaye bar, ariko projet yatangiwe na APR, nabwo ngo barebye aho baguye icyo baburaga kugira ngo bagere barenge urwego bare. Ugiye kureba rero kuri APR ikintu cya mbere kigomba kuza gukorwa na Rigani yabivuzeho kare mbere ko tujya mu isaha kabiri. Hari urwego navuga ko ruri sportif, nuvuga ngo sporting director ya APR igomba kuza kujyaho kandi ifite imbaraga. Iyo ngiyo ni nabwo bazubaka niyitwa scouting department, nuvuga ngo ubuyo bwo gushaka abakinnyi. Iyo kandi nayo ikagikorera mu byitwa iki muri projet cyangwa se muri philosophy equipe yamaze ku establishing. Urebye rero ku ruhande rwa APR muri departement navuga ko departement zose bagomba kuzokora, kuko ugiye kureba bafite nibyo rutayezamu watsinze ibitego 18 Sheikh Jibril Ouattara, ariko wagiye ukinishwa mu buryo butandukanye, aca mu mande ajya imbere, kurubona ko ikipe izakina n'ubundi marushanwa ugiye kujyamo wa muri yo finish cyangwa se wamukinisha kuba wagutsindira ibitego 9 muri yo campaign ya Champions League. Ikipe ya APR uno mwaka yarakinnye nibyo, ariko Rigoga sinzi abantu bose barabonye ko ikitwa playmaking cyangwa se playmaker ko kwa muntu ushobora gufata mediane ya APR akayobora akagabura iyo mipira yigaburira abakinnyi basatira uko ari batatu bose, bonye ko harimo ikibazo bakeneyemo uwo playmaker. Bari bazanye Dawo wari wagize inanyiro nziza muri Sekafa, ariko muri championnat mu buryo bw'imikinire ujye kora mu mwaka wose w'imikino ubona ko aho hantu navuga ko ikipe ya APR muri playmaking yabuzemo imbaraga. Ndetse no muri iyo mediane nubwo bagizemo Dauda n'ibiki, ariko ubona ko bacyakenemo wa muntu navuga ko abo bakinnyi babiri bo kuza gufixa defense. Javuga ko hari Yunus ndetse na Nigera Krema babaye beza, ariko uvuga ngo nuko witwa Sone ajya kuza yari yavuzwe nk'umudefenseur mwiza mu babaye beza muri Senegal, ngo aho hakenewemo input yari nayo yo kugira ngo isunike barabakinnyi bakora. Harimo ahandi hantu nuvuga ngo nkuko tuvuga rwa Rutirigongo izamu uko byagenda kose
rya APR tugiye kuri level bagiye bashaka kujya kuko buri gihe target umwaka kundi uba ari amatsinda iryo zamu rikeneyemo input cyangwa se wa muntu ugwagara muri biti bitatu byiza muvuga ngo aha ndabyizeye ntabwo bashobora kuza gutera agapira kagenda gutya ngo ubone umuntu araryamye kagiyemo kubera ko Adolphe asoje ari we muzamu wa mbere ariko kuri match